Solomon Kwadwo Tete is a 44-year single father from Kumasi who has been divorced due to financial difficulties and is currently taking care of 4 kids. Because of his disability, he is unable to walk, so he crawls using both his hands and his knees. Mr. Solomon never used his disability to look down upon himself, but rather work extra hard to make a living for himself and his children. He is a farmer and works as a security as a side job, and sometimes sells pure water when he has nothing doing. According to Mr. Solomon, he is doing all that he could to make a living for himself and his children, but life has been a very difficult challenge for him. Currently, he has a challenge in paying his rent, and also his biggest wish is to get a fridge to be able to sell his pure water, because he sees the selling of pure water as one of the jobs that is moving for him. Currently, Mr. Solomon is asking for our support. Let us donate to support Mr. Solomon. Interview with so any jihwa bomodi aso boko YouTube no search for Bonesman TV, like it, subscribe it. Umia subscribe na so adoma keto beba nchen na waboso no select all na ade bi ebetu bia no wonsa atimi akabi bomodi aso besan so share. Awada busia mama mu nyina akwaba emfamra aye Bonesman TV. Medan the Bonesman, and your first time I measure say overflow and social media handles nyina aye Bonesman TV. And I'm in crew chinching and then Kumasi. Na Kumasi am we no mene ayem papa bako and I ever train and como. Sebi a sinipa benyawa na if we are here, ama meno one say na if we are here. Mo nipa wa mra ote asihi. Tena mene papa bako ha oba train and como na busian na da no mo bia ebe we betim bia na de aboa aye abusian na omonso so no atima bo mo. Aja design Pacho nyamiadum ne mo mpaibo me hoye na efrozen Pacho me didi Solomon Kwadwo Tete. Solomon Kwadwo Tete na what do you feel saying? Pacho me 44 years. 44 years. Pacho you Wo Kumasi here. Pacho mo Kumasi here na wo ye de adwuma be Pacho me ankasa de adwuma na mitaye paye eku adwuma na akuyadwuma no mu no mesua adwuma kakra manyamwa enti ma menya company bi ma omuma me security kakra ewo mekom ya na me ko security adwuma kakra o data menya kakra de to aduane di ba akuyadwuma no na adwuma meye ne kasipa nti ewumu a menya off bia na say weekdays bia no me ko ekrase weekends no na makwa kododo me phone ho kakra na wosusia ensa no dwuma bi de adwuma sa Pacho shoemaking na mission mpaboa na no wanya moa ni ye no eden because me ye mpaboa mo ankasa predec the school for the any member sandals and mass slippers ni nyina ya de amene me ye pa waware Pacho aware ni de medical ware me ni now ba sisia de sikasem ntino onim se sibi e ma de omumpa ho kire sisia de me nkwana mo ba ti me wonkwala e ya metawe wo me send scam wo me ade daddy o mani esen Pacho mo ye for okay ti wo ma for be wona we reja nyesa Pacho ni oba no ni obiu. All right. Abusia me papa yasem ye be hu ye no me say asefem kakra sabi me papa ya o me chen wadi dem kakra wa wia fom na fom o wia no me say wa wia de kodo ya afu no nya bi dia hwe ne ma ti mi hu na asem na me say da bi moma yemra na ye ne ma yetwe nkomo na ye so ya busia kese no ya mo bi ebitim bia na yemfa mo ano na onzo na ho atimi ahen no na mami misa mo be na ohia sisi ai mo ami hia sisi apa ti di aye madwendwen pa ni say even though edan amitimu kura no say advance no so a ebe din say menye sikatri advance for because the disano o mama rent no ebo no kosro tie no me dadwene kese uti asen Pacho sisi ade na kamanti ne 60 Ghana cedis
Ba say almost say we no so a ebeko 100 cedis ti ayemi dadwene mi saska no enya easy semenya na yeso ya setra no se bi obi a owi afom de obi de abrusan che okra na untumi nkotra abrusan no so agi se fom efi no kra ye wo fom a gi se wokohwe se stress wo ho ana se ho no da ho se bi ase bi uti hwiche bi mu kra na se wo pia obetimi apia wade de pia nti ye hwehwe dan a ye bre na enye nipa nyina na wakoma pa se bi wo ye disable na wadi dem no obetra ne fie gi se de nyame aka na kuma ena obetumi di ni dan ya den ama wo nti nyame anim no kure ni ya ye di dem a ye woti bia we mu no se wanya wan free busia pa omo abobra omo asifia ye beyi dan ama wa woti mu na se wankasa nso no abrabo na nko yi se ya in fact din no mama odin na ya ne yentanka ya asem nyina nkyere nipa tia aside so ye security na emi say wo ye kuadwuma eno nkwa ne ya de a na mpaboa nso so eno nkwa ne ya de a wo ye me pa cha osisi ano de ya metaye ni se mitum se nkola no ni ade ni me akasa mabrabo mu sikasem no ensume nti eduru Sunday a me pon sorry a me san koto no nsiu wo kumase kejitia nsiu ya sema o se o pon sorry akoyeden pa cha me ton nsiu I sort ya manfo esu manfo mudi na mo a mudi chia mapampa me mitumi nso aro mapampa ti mitira me hwiche no mu a na me de asimi nanso e wo hwiche no nso nhira nka nya me se omuto obo a o se ohun bi danti ne fe me na mama o ma hu se sebi obi di dem an nka echinti obo okra o se manum nsuo sisi a nso ma hu se o to nsuo ntimeto timi koton a omuto kakra fine ti osanso to nsuo e de boa wo ma no sanso to nsuo no kra no o se mini fridge ana se mini store dan ya metumi di fridge asimti e obi de e na because so nche no first day na me koye no ono kra me kase me ba beto nsuo na ojina ho sire ya e na sister bi onimu no ka chense ono de on try me he na se mintumi nton a se na me come baby ana oyi ma me ti me koya ancha me san ba no obi sam se nsuo no ada minimum crofobia me de ko na me se o da bi me pie na manfo hu ye na ye o mu fe no o mu toye eti free ono sa madam no ono na me ni adwuma me ko na makoje me ton ono tini dia kakra eye me fa so no odi ama me this is here say we nya fridge a betimi asanso aye sa business no be pa chaw ka me ye pa kire se ka metumi kra afa drink ni ade egum enti ka mi na nsuo no kra no se mi am fridge a menya mfa so a chen se obi dia me koje aton ansa na ni pa na timi mi dia ama me kamepa alright obusia ma mensa mama kwa babiem sene bidi kan kan no mene me bra panyin ana me papa solo na ahwetwen nkomoyi na ami se dodo na waka enti we dia kama kuma fridge dia menim se bitma ko bia kuma na wabo ne fridge enti menim se obusia kase yi bitma kan sase se even ba ku for rent mai na betima kan sase na se fridge na betima pa ma no kra na ya pa ma no na emwa bi ehu bia so ye de aboa no samre mepese ye be nante am se wafu ha pa cha mepese ye be nante akọ eho na ye hu se ne wo so odo na se na wosie no ma enti abusia yenko na yenhwe se ne me papa nante na kwan ofa so ekonumfum ye papa isia interview we so wani ji ho a bo modi aso beko YouTube no search for Bonesman TV like it subscribe it subscribe na so a adoma keto be ba nchen na waboso no select all na ade bi betu obi an wonsa atimi akabi bo modi aso be sanso a share. Abusia ma mensa so mo akwa babiem enti me papa solo sene midi kan kan ye no se kadwuma wo ye no
even though he's disabled, say what na ho atechema. But what the one is with ma with me come up here. I don't see why na we were for say ah. Pacho me na me. Yeah. Na odo say bibi timi ka o. Dabi. Ade Se sebi ekwa adwuma no. Na me sua no. Yetiti en wakurase. Enti se me mama mo ni me papa mo kwafu mu a. Say me ntra fie na. Mami nko. Me mfi omko na made wo machi. Eti me kwa de omo ye bia na me ye bi. Efise na me suro se me nko ametra fi. okay. Was I na me suro se kasei bebe wo na bi. Aya me na me mo misuro se bi akasei ana bibisa betimi awo na me wasun se ngura nso so a moa bia wo ana bibisa na no unshi abo bisa so da ade ba ko a Nyankopon aya na ne ho ehu ni se Nyankopon wo hoi ade bia o kwase wo be bia se udi gidie ni paebo edi wani mu kan a na Nyankopon ebo ho ban ebise me amegitum se no kre wo ya de a mesuro no pa but etoda mekodo a mekusi baabi na me mo hime a me jai ho na makosi baabi foforo na samwa no so Nyankopon amma ni patumi bi se ohu se ni pa ba ewo so no dwan ti minya start se me koye fuma dwuma me yisa ehun no nyina free ni trim okay adie eboa me no nse o be sha do ase no o bompaye de pache no kre o be do bia bompaye ade ai what are sorry pacho me call Church of Christ pache you tu be do bia yiso di kan bompaye ansa me be do bia me be bompaye ni pakra nka obenya bibia obeyo asase so bia esa odi kan bompaye esa se empire no eya na chance enye no ene be ye adwuma na ma o but empire no ma ehun bia wo mu bia adwane ko e ma unya gidie bi se wo time bia o twere no a sanse wa bompaye ne ntino bibia ehun bia entumi entake enti empire no akoye se akonde a Nyankopon edi amaya ye di boy ho ban but bibia wo pese wo bia wo bompaye no wi a menyae entra ho e wo se utu ade no ho anamo okay na anamo na obetu no en na nyame beboa wa ma wo mpa ibo na yeduma na se wo bompa ye na akwa de a ene de wo ye no kra wa anya bi kante ara busia me papa solo na twetwe nkomoi papa yi sabi adwuma wo ye fi adwuma papa ya didem ontimi enante te se ne me ne wo enante no nanso ne nyina mu no wanhwe ne hawa wo na mu anase ne tibia bia wo mu amfa anye amu ne ho abomfia papa yi se ode be yeku adwuma na ode aboa ne ma sabi okita mafo okita kran nan abaya one ne wo nkra yi no wase abaya no aja no chan ho che kakra bia ebaye nti na adwuma wo ya ne sesebi obedo na ono so atimi ede ahwe ne manan no enu achi no wase wosan so di security sabi obi a wadi dem di security awo aye adum mekom ti se uso na madum na hu na obetimi ana wo ben adum abetimi akọ na chi akwan na oso mo bia obi a no wode aboa no wase adoba bi kura mpo a eno mamu ya den a wotimi aye ede koton nsuo pure water ti abusua sei ana papa yi ne situation yi sitie odi yeku adwuma omani mu na bam nti aja solo say ye di interview ni beba awie de na beka chi obi obi a de afutu na se de nkran sesem na beka chi obi a Mida Bossman TV4 ase okay say and then suma sebi na erade aka omakuma ama omabehwe me kira kwan okay ya me nhira wo okay na de omo ye bia anye nkoso ma wo okay makuma so ade pa edikan ni se okay nokure ni
e kan nipa wa brewo asase we so ayemia na me imagine say me mpese me yetosum e ma mebusia na se enipa etitam bia no me da dwene ade bia meye na manya emfaso bi efrim eti edrubre bia metumi ekohihye no ma wabontinton edrubre bi ke me fofa me no ma me troga me di ton no manyina ke me fofa e o man fa ma mi o fa se dinti me ko kan o mo ka tem se troga bi na ira Kumasi Metropolitan Assembly for Kumasi eye omu se sebi se na wote e omo di ka ma mo ni se no ma no ba bia me di si no ma me fancy o na si fa me di si edum ye wo bebe bi wo ho payment bi enye me nkwa na me ton ade ho ni nipa bebre ton ade ho me sheda ko omo office ni ka omo ma me baby anase omo ma me krata bia se e bia me ton ade na omo microphone no ba na me di kire omo be jai me my me no ka kire me se me nkwa na me koton na omo ba omo nya hwe afere omo be fa no ma no ewie ye me ko ye no my me no yi na ni kra eti me ye na na se drug no omo se ayira eno achi beside toys ye be di bronya se ya me di toys ko kejitia new kejitia o ma bi eko ton ye ena I want to me di letter ko ma o mo manager ne senka me sre na o ma me o mo nchemu no ba bi na ka me fa me no ma bi after the last minute me ko ka kire me say yesi ma so odin yesi ma me hye no ma okwan ho na me hye no ma okwan ho ntino ma me si obi me no ma me hye ye no omo be fa no ama no anopa be 7 no e boy nyumre 6 me ko je no ma no na toys no na be asay eti no ne ma me trance hu say no me try ensue afete metumi aton me kwa dana me ko no na me nim se metumi aton e na me try ne ja me ko ton a omo to na me se ensue no de be di chin de e den a omo nji nti sisi a me no ka say Sunday bia me pon sorry a me ko ton ensue o ton wana efa kejitia inside to da me di pie ni mo ba bia mo lodu cash no na di padodo no a de ebe ma waje di ni say oduru krum na say oti say obi say enkwansuo ana obi pa enkwansuo me sa na me pa me su no me say enkwansuo nti obi anto binum eti pa na me pa na ma enkwala nkiti kura mo de mo ma me ti ebadwum omo hu me a me nya di so no duru ho a omo say me su no a be no omo nyina fa me enkwansuo wow tiene nyina me da so ton su Sunday bia me pon so da me ko ton nsu wow sanity na bisre amafo nso say edamakuma so say we deceive a ensese u kan sagum ese utrai bibi na nyame boa ne ka obi akoma na oboa wa na wadada nyame ase nti maye ma bie YouTube kakra me ye video ekoto o channel ni din ye den be pacho me channel ni din ye Time Changes TV so obo Time Changes nkwa onyame gi se o di TV no eso odi source wa boss wa na me videos na ba nti abusia mesra monko YouTube na mon subscribe for Time Changes TV na monfa mo a papa yin so sabi o ye ni obitim bia se obitim anya bibi dia kona no even ya sabi o ye ho ye fu kra na ye ho ntechi makra mpo no ye mre te se papa ibre ise onam sati bia mu na otimi do otimi editon so team di security a na wa se bi won take mano e dey na wo twen nti ko YouTube na subscribe for Time Changes TV na menim se also be enshira abusam de dwuma de nyina esi ha no media na de Bonesman and na your first time so abeti me asechi on social media platform na Bonesman TV no follow yen menim se me repom no ye de anagi sem kese na bebra me papa solo yankopon sha na onka ho makrawo bye bye